Gitana mbere ni ati kampuni ya kubuithia ndawa cia urimi ya Green Life bawatanirite na Weru FM ibaliongete ntere mwanya cia Meru kwaraniria na arimi kururia buranda wa icheche oguni kebo na muna bochi ya batetheria musafara yokathilonka kaunti ne Kathumba irio kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi. Morgan Mweti no tubanganiritie ribotie. Sunday wona wero toyete siku ya Sunday menyato na idharimo na ikumaanisha ya kwamba yes no mwangoga tunata bwesa sawa kadhe naro ni ntuko ithatu ya musafara jwa kampuni ya kwendia ndawa cha kumenyera muthetu na imera ya Green Life Crop Protection Africa Limited bagwatanite na Weru TV na Weru FM ndikiri itagarira gukaria murimi kumene na mugaruru kujariera amuna kuongera maketha na gutigira miundani kari uria batere yes irane kampuni yoketa gutetheria owe murimi wa kinoro gutigira no kuthondeka mbeca gukurukira urimi wina umithio atia bena ndawa igutetheria kuthira thina mwanya cia kimera giaku na nkuruki gutigira warima no guketha kimera kiongerekete kidogo koguo kethora uketha nkunia ciere ugaketha nkunia inya Shigara mutaalamu 20 na ndio hiyo ikiwa ituminde na mutaalamu ino kuma kwa Green Life Crop Protection Africa Limited ituje bore aremi bore magambi imbire magwana kwena kawa mayani kwena ikoachie kwena mpoka na kiyeta zero piece yeah ntukwena netukinyite kithaku katheri githongo mikumbune kionyo kinoro na kinyantharene akaribantereu ibakenereiye wana intobia Green Life ibagurite ndawa cha gutetheria imera kumane na riwa kagitaga kambura yurite na ndawa ingi cha kurwana mirimo yonthe ndawa no kandegwa ndawa mbega ikumba ukaria kimera kumane na riwa ndawa kame gore no tobwa brambura ukarekiuraga ekiuraga magita na magita byo bagontetheria kimera ukarabura kiagirite na inkone ndawa mbega nega ntesia na inkwira aremi bame gore kwa winge no tombura riura getiraga twanda mbura gatera ko to bai pedo atona na wanto bauteri mera bia to bikurabura ko bateri okay na nkwiri thank you antoba Weru TV na Green Life no to bautera tanda wemba ukalimera bia to bura ko bateri ndatirimana na kampuni ya Green Life narua yanteithia na kumenya ndawa gatombo gwito kantona gwitigia gatombo katurega tutumburite muno miundane yetu igwachie na narua ndikumenya ndawa irio ya gutumira ikathiria gatombo gakaburu na nio ije gwito kantona na ingwetigia ngatetheka na bangi bainge batetheke bala bakombo kinyira ndawa ije kirindio ngeje Green Life bari na nturo mwanya cha kurwana mithemba yonthe ya mirimo na kinyatunyomo ile mungao je utajona afya vizuri iletwa optimizer na lavenda na unichonde ithi ya gintu kimwe imokana mtomolowe bawatitanitwo na mbete ti contract hakuna contract hiyo ni kitu moja optimizer kadima 50 mils lavendo kadima 20 mils kimera gya kukeriete gukua gekariuka okay though maybe kwena kimera na maybe gitena afya mzuri na no kwenda ketho kina afya mzuri tubatare kugira mbi mutaalamu optimizer na lavenda chunga no shoijiri kwena ndawa enge kulwa na manginyo mundene ndawa ya kulwa na maginyo mundene mpempe mungao sana andu bachumborito moni marindi matanguri kulingana na wetu iletwa benzilon ndawa ya kuthiria matanguri mundani ya kuuraga maginyo mothe makwa kure mpembe chietu mama utulanga nyanya chietu mothe karash mambe benzilon. Morgan Mweti, Weru TV, Meru.